Ki pulit jong ke ribhoi nadu hinen kasngi ublei bat minta kasngi ningkong kila pilong gejing talasi naphang ni kinong nya thok thok arshaka ki bomdan burom ya ki a nya kali bat ban phong helmet haba ki mi shasurong ban lait na ganu ganu gejing ja basngosi bat gejing ma jingmen saw bat kum gejing hikai ki pat ba ban burom ki a nya kali ki pulit ke nongpo traffic police kila sam diki helmet shiki pat ba shwaban shim diki we ki sinjam ki bating kani ke jing sam helmet ki pulen kalong kum ke jing hikai ki pat ba makim dei ban kensting haba kinya iki thok thok nadu unong nya bat ki basong hadien kumju henrei ban phong iki helmet pat kinong nya kali red gide ban dengi ki seat ban Please wear more. 1, 2, 3. Very good. Now, wear helmet more. Good. Besok hadir apa helmet dia terus smart lo. Yes. Iba round of applause for madam. Please wear helmet. Okay. Please wear helmet. It is for your safety. Very good. Wear helmet. Foto bikin sana, foto bikin semua. Whenever you go school, please wear helmet. Okay? Okay, rest of luck. Second. Okay. Bye. Very good. This is up from the boy traffic police. Okay? Okay, very good. Give us a second. Wear helmet, okay? Again, got na? Kasih beli pengalaman coach. Kini kalau ika awareness nak bentak joki dengan te kerpan iki pajak berkon bag abakinya ika two wheeler lanya ika bike semua bentuk kami helmet namar nilai bentit akan kapor kejaka aksiden berkon ngidon dibayi ngasem abang ngilik dibayi ngasem dini ki api kidang kimi enti bakinon pahan reka jaga tinggal basisni akhirnya kisi kampung sini ini ya gini kimi two wheelers bagi penonton kami helmet dan kini terkait kalau ke besusi kalau ada at least di penonton kami ka helmet kalau safety nak bentak juki dan ini nak kalian ka Riboy traffic branch di kerpan ya berkoi di nongnya ika tuk two wheelers bakin semua menbut ika anjung ke traffic rules juga MBR bak tidak mending ika helmet tangkane kerpan iki bakin semua ban buram ya MBR penungkam ika helmet kan sebab kile tangkane polisi.